ati antu bau bena maruru no ndo bagikuga sniper ndije oroka uga lakini antu bau mbira meali ao baruga maruru abe na nyono ndo bagikuga sniper na nawe kirikana wane ontu kuirea kwena liquid mask no ruare no ndo aba sniper na baba ni antu bara betawa kaborio kana antu iramare menyo tumutani utumba utamutani utiramare lazima withroena ramare ikenda uitwa mutani igira mare cia mutongeria county ya Meru ibo bara yana gutetera thirikari baba ni bo aria ba thirikari mantureta jaja na thirikari ya county ya Meru riu tukwariria lakini gitare uri on the batwere bakiri igoro go shikashikwa kwa watu atongeria barabara na yana bo akwina bo au iroro ari rumire mheshimiwa ndenda twaririe rwa sniper na uri antu baba kwaria twambe tuthirania abu ngwetikia kwenda mutano ndaibu ari au na inkwenda kuruba na kainkwenda kumenya mbere etonya na ariria media na uwa kwe atu bara mbere kwethera baki watu au ni antu bate kumenyeka kwethera na ramatugire police station ya Meru na oya umbi nonto ariwa barora barejere kuwata antu baba bate kumenya ni antu bakari nonto ngulika na kuma sniper yakumba kwethera aikwa nonto sniper aurire mokoroke amba kwethera kiripoti na uwa ina sniper ambere kwethera aita nanga chokire muno nkatho nonto at least chronology ya mantu ya bura ambere kwethera take place ne ambere kwethera ko ya take place kwina weru na bubu yana antu bakemenya na mutana sniper yakura mwekuru na mbere kwethera akiurutheria na umba kwethinya akiuria na arora eti no twatwikite sniper neti kenda bomba kwethera bakiwatanira mutongoria Meru County na kuma ni ewe wita mwekuru na erire kwethera akenda kumenya after kwetwika mawasiliano yate kumba kwethera ita na mantu yao ya outcry burst within Meru County na kwetwika atongore bakwethera bakianjirie kwarire mantu yao pastors bomba kwethera bakianjirie kwarire mantu yao lakini barora tukuba thayo bakianjirie kurira inya sani baina na inya asani bomba kwethera bakina uti muntu inyo mukuma kibo aumbere kwethera akiwa ka akiaria awa mutano akura na akine bati kwethera kionekana muntu wakamba kwethera chokwe moyo kana akwite uti muntu inyo momba kwethera akiugira uwa onto yabu bonde bombere kwethera bakimute na akwethera okibo muntu akianjirie okaya no kwethera kwina kintu kya kumenya tutikumenya na igita riu tuchwa sniper bandika mitandao na bado not yet bandikire mutandao na bwa not yet kumaanisha mimi kwa muntu wabathirete ni lakini ngochokere waziri kintu kinkatho muno nonto waziri amona DCI uteko relent na bautu twe leaders ba Meru uti muntu inyo mwakira mwanka bora inyo muntu ora waile sniper ikiro ngarin inyarora eterete antu baba muikia na arora bombere kwithia be muikia baba bonde no munga bombe kwithia be tonya maukune ya thirikari bonde bombe kwithia baki wato ite kumakaria na ata muntu akawato no ndo iro bombere kwithia baki wato sniper bate a reportere bura bombere kwithia be muwata wata so kwa twika that lindi yo no tayari DCI no mbete kwethia kiwa na yobe na lead so bao bokaya ibare kokaya nonto babati kwethia be prepare ne ata antu bao bakamba kwethia bakeria nde ne barora ba implicate ke this case nondo tumba kwethia tuki entertain rukoki siasa nkia kwethira wi John Paul ndi mubunge wa Gembe South mbati kwethia nkimenya ndi utonya ke leadership no monga ngeda ndina critics keda ndina antu bon critic positively wina baraba keda ben critic negatively na kuno mwanka mbethire nkimenya ni ate antu bao nkaomba kwithira nkaomba kwithira nkirianira abo ni ate nkaomba kwithira nkibandu kwandu antu bao te kuorwa muntu ka worwa muntu no to maybe kwe mantu yo ari against you na ki ngundi leadership nera yomba kwithite positive na negative so da yo antu bareke ko tanga bro raba kuthithia da yo bethire baki kam ki reality no to da yo
ba utwe inya kwa twe kambeche ni ya negarto nonto nte this week kwe manto ya abangyo na kwembia sho ira twe kai karto kenda shomba kwethe kinga nene fulani kanyoba tekomba kwethe abakiaria manto yao tuteyakirira na ikyo tumitowire meba bwana chia sniper arita aroyo na rorate na thikwo thayu mwiri yoyo sniper atumba kwethe akithikwa mwanka rira kikaumba kwethira ikionekana na bara bonde ba morwere bombe kwethira bonde bakiwatwa ikenda kutikethia kwina mutongori ongiumba kwethira akithithia untonto ya bungu nontonto bobo thithikite through siasa na kiutongoria na kuikete mitu kwenda kwethira tukimenya numba kwethira na manto ya kariungu kenda tumea muntu atumba kwethira akibua mutongori omwe nonto manto ya yonde ruonde rukomba kwethira rukiruka ameru bakamba kwethira baeko werune na bakamba kwethira bakimenya na ibethe bechuria shuria antubai na barari antubaba kwa tatayure kana mutanora woroi ingi wena are mwana omuntu baba kwa benoro dayure netumitinya tutebo muntu ya comment auri netu mutanora akuri rume kana netu myakuri medo kana netu myakuri nonto muntu we mworwa yani wa mutocha completely nonto mutanenya unimbaru ntukwira twari na msafara itombita kwetha twikirwa askari baba inge muno na kwa twika kukwirwa atongore bameru bira bathithite maandamano ya kubwithe distraction dene ya Meru County na ikete mikwa twikire tukaikirwa karia ikenda tuya kuirwa tutika kilukirire we within Meru lakini inguchokire security ka askari betu nkatho na inya muno nondibeyire kuona ka muntu reality ya match era tombete kwetha tukithithia itarerora ya rea peaceful match na match kumba kwetha tukimenyethia Ameru bautu tukaria leaders bo tutumba kwetha twikirira mantu yao nagachokirie MCAs ba Meru nkatho muno nonto MCAs bau bombere kwetha bai kama pinya bo na bomba kwetha bakiwa bakatetera aki ya mutanora sniper na baba inge ibombete kwetha bakibeka na bakiarachia ibombete kwetha bakiwa threat na bakerwa bau bubuketha butaria abuketha butikirira mantu yao inya ba obwenjira no yu so da yu iro barora baba direte ni baranjirire kwetha be countdown nonto ibarone mantu yao yatishokerete arora badwana cha no withe wena mbecha lakini murungu ngutigane daire na power nkiruki na daire barora bone kaya kabe anyonge so iketu mkuwa barora bakwari da yu still ora twete nya botu kenda batweleze imbi bakumenya nkiruki kandene mantu yao nonto antu barora bawa tanana arora Meru na iba kuwa inyenji ke barare asho bakiwa tata na bau ngwashe kwetha njike kayomba kwethira etedua ni muntu raia oti a police officer etengo kirora kiorwana nene ya Kenya kirora kiare kiukirito before election President William Otonya nombre kwetha akithangala ne kikaoke inyo mutanora ora wariao wana wati na tumuto inyo wende nda DCI bomba kwetha be muata na bamuonji abelesa ina wati na ibawo ba muatete ikenda muntu ategethera yake a threatened anytime nairo agomba kwetha aki express any view yawe nonto Kenya ye in Democratic Republic kabisa na in Democratic Republic anto be na right agomba kwetha baki express the ideas uraba kwenda na lazima muntu aria bura wo kuwirirwa muntu ena right ya kwaria bura chibo na bura kumenya ibu right so tupati kwetha tuki respect right ya muntu onde na constitution yetu era muntu ena right ya life utumba kwetha witeka we life ya muntu no bwani wakirirwa inya muntu ura wathwanetie inya conceive ake muntu uno akwe inya we suspect na muntu una bati kwetha ake wato so ngwire endelete Meru thai windi na mborerete nkoro na inya muno na nkawirwa nkiruki nonto bura interior ministry kumba kwetha kithithia through Borisi iba kodita ngwembea na ibo tukwendo ikenda Meru na inya na barabangi bonde onto ya bloggers nethe bakimenya be na freedom ekwaria nondo me onto ya winto mbogo itango gerwa nondo me blogger fulani angwa John Paul utithithio na ngajire kwetha ataki muntura kugetha kampuni mbati kwetha ngona muntura ne ataki antithithio boya inya kwetha ante mwariria ngathithia right kana
nketha ndi na bako na bomba kwitha be counter burora muntu uraria nani kwa tu kwa antu bako bakwari bubwe kwethira nti alinda bomba kwitha kireke bisha thithi bubwe burora mutano uramba kwitha kiwa so Meru no monka ithire clean mantu ya korwana ya mantu ya past tense no te muntu no tumea on the MCAs ro batwara area baba poki muno na inya okuyakuona inya ya barashega memene baba poki muno no to bamenya maisha yo yari atarine na bateishi kwetha ko muntu omba kwithe batetera lakini ngwitikitha yu ki DCI na rwangiro borishe kwina transparency na riu ote muntu okaomba kwithe aitampa na ini mbone no ntobwa interest yake.